I pozdrav svima, moje ime je Teodor, a danas ću vam pokazati kako da ubacite teksturu u Minecraft i kako da skenete. Imat ćete ovaj sajt dole u deskripciji, znači običan sajt Minecraft.com. Ajmo sad da nađemo, znači ovdje imate Home, Elastic, Chained, Simplistic i Other. Tako da mi idemo tražimo obične teksture. Ok. Idemo drugo. Light HD, ta tekstura će mi biti u deskripciji, dobra tekstura. Moja kraj. Short. Evo ljudi, ovu mi znam. Mada ne vidim se još kad je zatrpajemo, se nije nešto. Ovo slikate, kad sam vidio, nije. Smodek. Fateful, možda vam budu u deskripciji, to je Blood Master tekstura, ali to stvari samo odlično. Pixel Perfection, nemojte skijati. Evo, sad ću to da isprobam nad Texturu Craft, ali ne bih. Da je da raspijem teksturu. I zato što bi ubacio teksturu koju već ima u Minecraftu. Ja, na primjer, bi imao pa okej, ja ne bih. Evo vidite, ja imam ovu teksturu ovdje. Kupit ovu ćemo isledati neku. Nije važno koje sam da vam pokažem, kliknite download, kada mi se to skine, sad ćemo da začkamo na to samo se skine. 22 megabita, ako mislim na nove teksture. I kada ste skinuli tu teksturu, prebacite na ekran, a možete ugasiti. Odete u Minecraft. Čekajte, ide ja samo. Vidimo se kad ja budem bio u Minecraftu. I evo ljudi, nalazimo se u Minecraftu, kao što vidite to je moj nalog. Nije tvoj, nego sam tvoj. I onda kad idemo u Options, idemo u Resource Pack i tu imamo neke teksture. Idemo Open Resource Pack Folder. Sad vidite desktop i jednu teksturu koju ste prebacili na ekran. Evo je ovdje. Kopirate. Idete desni klik i copy. Onda ponovno otvorite Pack Folder i kliknete Paste. I evo je tu ta tekstura. Sad isključite Resource Pack Folder, kliknite Done. Idete ponovno Options, Resource Pack. I ta tekstura će vam se nalaziti ovdje, evo je. Story Block. Kada ubacimo. I gledat ćemo u toj teksturi. Samo da se učita. Vidimo se kad se učita. I evo, ta tekstura se učitala, vidite. Kao što smo vidjeli na slici. Ovako izgleda Iron Sword. Evo vidite. Ovako izgleda Wooden Sword, kao neka palica drvena. Stone Sword izgleda kao neki štapić sa nečim na vrhu. Diamond Sword izgleda kao satara neka. I ovaj Golden Sword izgleda kao neki indijski mač. Uglavnom, ok. Ovo su začarane knjige, na primjer Pickaxe izgleda ovako. Hoe ovako. Sekirica ovako, ko nas zatuču. Fishing rod je ovako,
I šta je shield. Evo ga, konopac, ili ti ono za kučiće, kako je to da zovete. Flint, i za kup flint. Tek ćemo pogledati kako izgleda trava. Evo ga trava. Evo ga, oak wood. Ovo je birch. Čekajte, ovako izgleda, ovo je šal, logan. Ovo je stone axe, drugačije izgleda svih. Ovo je iron axe, ko običan axe. Drven axe je ovo. Vidite posebno. Evo vidite klok je u normalnoj stani u Minecraftu. Evo leather chest. Chest tako izgleda to. Sve gori. I to bi bilo to za ovu epizodu. Hvala što ste gledali ovaj video. Vidimo se vrlo uskoro. Ćao!